Prošle nedelje razgovarali smo sa tehničkim direktorom javnog komunalnog stambenog preduzeća EKOS, Sašom Mogićevićem, na temu novih računa za gas, a večerašnji razgovor nastavljamo o potpisivanju ugovora između potrošača i komunalnog preduzeća EKOS sa akcentom na merače za gas. U sledećem periodu, ovom letnjem, vršit će se potpisivanje ugovora. Pošto je po zakonu o energetici taj deo vrlo važan, ugovori će se potpisivati i sa građanima, to je za svako domaćinstvo, i sa pravnim licima. U tom ugovoru će biti, znači, sve napisano što se tiče potrošnje prirodnog gasa, potreba, uslova korišćenja i zahteva koji su po zakonu o energetici važni. Jedan od najvažnijih stavki u ovom ugovoru biće i prenos vlasništva merača koje je, ako znate, elektrodistribucija uradila u prethodnom periodu, a nas očekuje taj isti posao da uradimo ove godine. Što se tiče samog prenosa vlasništva, ovo je vrlo interesantno pitanje, pošto sa tim prenosom vlasništva merača u ruke distribucijama, to je na našoj teritoriji opštine Žitište u vlasništvo javnog preduzeća EKOS, samim tim građani nemaju više nikakvih potreba za opravkama merača, jer samim prenosom vlasništva na nas, naša firma će biti dužna da vrši sve popravke i sva baždarenja na istim meračima.